Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas će opet dan biti onako malo interesantniji. Danas ću za promjenu da vam snimam, to jest cijel ovaj vlog ću za promjenu da vam snimam telefonom, da vidim kako to funkcioniše i da li funkcioniše. Ono što je poenta današnjeg videoklipa, odnosno tema cijelog današnjeg videoklipa jeste organizacija, timing ili planiranje, nešto od te tri stvari. U čemu sam ja generalno loš i u čemu generalno se trudim da budem bolji. Kretanjem ovog YouTube kanala sam naravno krenuo i ajmo reći neku izgradnju ličnog brenda. To znači da ne mogu reći da sam krenuo, jer nije to ono nešto kao idemo na putovanja i krećemo, nego je to više bilo u fazonu šta je potrebno da ja uradim i da ja pronađem da bi mogao da uradim te neke stvari koje će utjecati na to da ja izgradim svoj lični brend. Jedna od mnogih stvari koje će pomoći da izgradim lični brend jeste činjenica da sam uplatio kurs kod jednog momka kog ću spomenuti možda neki sljedeći put, ali koji je onako izuzetno inteligentan momak po tom pitanju. Mnogo je napredovao jer ga ja znam jako dugo i bukvalno sam bio u fazonu da je momak uspeo da napravi nešto od svog brenda, vjerojatno će uspjeti da napravi nešto i od mog. Tako da, evo, ajde da ne dajem više, došao sam da snimim neki video klip za Instagram. Možda ćete da vidite malo neki behind the scene. I to je to, idemo dalje. Koliko mi je neprirodno i dalje da snimim, to nije realno. Mislim, uopšte sam ispred kamere, samo mi je nekako neprirodno svo vrijeme da snimam. I sve što snimam je nekako deluje kao ono u glavi, uvijek imam ono neko razmišljanje kao evo ga opet ovaj hoće nešto da proda i tako dalje. Baš mi neki ono takav osjećaj. Uglavnom, snimili smo nešto napolje, evo ga setup u autu, kamera, odnosno stativ, kamera. Naravno Pepsi Zero, naravno koliko je? 7:13 ujutro. Jer je ovo najbolje vrijeme da se snima jer nema nigde nikog. Jebi ga, najveći radnici ustaju tek od 90, zna se. Trenutno auto koji vozim je toliko neuredan, toliko prljav, da me sramota bukvalno da ga vozim, tako da ću vjerojatno da ga operem, da ga sredim. I to je isto nešto u čemu uživam i u čemu se onako relaksiram. Iako je baš tema današnjeg videoklipa koji upravo snimam za Reel, stresne situacije, priroda posla i tako dalje, i ono što u suštini sam našao i pronašao i što koristim da bi to regulisao. Snimili smo neki par kadrova, imamo snimamo dalje, naravno snimit ćemo sve. Ajde. I evo nas narode, back at the office. Dobili smo onako veoma jedan interesantan mail, što u suštini ne treba da akcentujemo, ali treba da objasnimo zašto je do toga došlo. Sam dostim kameru. Pošto ću da čitam mail koji smo dobili. Predmet maila je obaveštenje o povećanju cena sirovina i utjecaj europskih regulatornih mera. Poštovani, bla bla bla, želimo da vas obavestimo o aktivnoj situaciji koja direktno utiče na povećanje cena sirovina neophodnih za proizvodnju proteina. Znači ovo naravno se piše na engleskom, ja sam preveo da bude lakše. Kao što ste verovatno i sami primijetili, cena osnovnih sirovina značajno su porasle u posljednjem periodu. Ovaj trend je posljedica kombinacije faktora među kojima su implementacija Europske zelene agende i povezanih regulatornih mera koje ciljaju na smanjenje emisija ugljenika i zaštitu životne sredine. Ove mere su dovele do dodatnih troškova u lancu snabdevanja i u proizvodnji. Pooštreni zahtjevi za korištenje održivih i ekoloških prihvatanja sirovina koje su trenutno skuplje i teže dostupne i povećanje troškova energije i transporta usled novih ekoloških taksi i ograničenja. Nažalost, ove promjene su posebno izazvane za manje proizvođače koji su najviše pogođeni rastućim troškovima i ograničenim mogućnostima za prilagođavanje novim uslovima. Iako razumemo da povećanje cena može biti i predstavljati dodatni izazov za vaše poslovanje, želimo da vas uverimo da činimo sve što je u našoj moći da ublažimo utjecaj ovih faktora, bla bla bla, zahvaljujemo se i tako dalje. Dakle, direktno je obaveštenje vezano za to da su utjecajem zelene agende i kompletnog utjecaja same Europe doveli do toga da će cene sirovina naših proizvoda i generalno same sirovine za proizvodnju generalno sa konkretno proteina otišle daleko gore i daleko iznad. I ovo je vezano za te manje fabrike, manje proizvođače. Sad neću uopšte da ulazim u to koga ovo pogađa, da li ovo pogađa, koga bi trebalo da pogađa i tako dalje, ali je neminovno da je ovo jedan onako od ozbiljnijih problema.
rešenje izlazu u ovome nema, prosto cene ne dižemo mi kao što znate i kao što sam 100 puta i napomenuo i u mnogim reelovima smo rekli, dakle cene kao cene ne dižemo mi, cene se dižu nažalost zbog ovakvih stvari, zbog ovih stvari, jer ovo poskupljenje se desilo samo kod njih. Na drugu ruku dolazi poskupljenje koje se dešava i kod nas, na zemljama Balkana, sa poskupljenjem goriva, sa poskupljenjem cena transporta, sa poskupljenjem cena carinjenja robe, čak su uveli neke nove zakone koji dovode na to da roba sada kada stigne više ne može da se carini na kamionima kao što se do sada radilo, već ta roba mora da ide u centralne carinske javne magacine. Konkretno u ovom slučaju taj centralni javni magacin mora da bude naravno plaćen, morate da platite uslugu istovara robe, uslugu ležarine te robe u tom datom magacinu dok sanitarna inspekcija ne odobri tu robu, nakon čega morate ponovo da platite uslugu utovara robe u taj šleper, da taj šleper ponovo platite da vam doveze tu robu do vašeg magacina i da ponovo da platite uslugu istovara, što je onako popriličan izdatak za nekoga ko se bavi prodajom, jer morate da razumete da na kraju krajeva, što se kaže, svi mi ovde radimo za neki dinar, onda sve ove neke stvari koje se dešavaju, a mi konstantno moramo da budemo, odnosno mi moramo da budemo ti koji će da amortizuju ove stvari i da ne dozvole da gubimo kuvce, da gubimo mušterije, da padamo u očima naših kupaca, zato što realno na kraju krajeva ispada da mi podižemo te cene i da smo mi glavni krivci dok dobijamo ovake mailove ili dok nam se plasiraju stvari koje sam malo pre rekao. Nije ovaj video da bi se ja vama nešto žalio, daleko od toga, niti da bi se ja pravdao, prosto takva je situacija i moramo da se pomirimo sa tim i da se prilagodimo situaciji, ali sam prosto hteo da vas uputim da znate o čemu se radi i zašto se radi na taj način. Elem, idemo da treniramo, što će možda malo da razbistri glavu i danas imamo na tapeti ruke i ramena, tako da mislim da će biti interesantan trening. Još jedna stvar koja se desila, koju ste videli malo pre ovom vlogu, jeste sama činjenica da sam ja konačno uspeo da ajmo reći delegiram neke stvari. Između ostalog, ko već nije upoznan do sada, naš novi PR menadžer u timu, odnosno u timu Basic Supplements je Maša Kuprešanja zajedno sa njenom sestrom Minjom. Tako da su njih dve maltene sad odgovorne za dobar deo ambasadora, ne za dobar deo, nego za maltene ceo sortiman ambasadora. Posao koji do sada odrađuju je odličan, savršen, s obzirom da je ovo i njima maltene, ajmo reći, prvi put da nešto ovog tipa rade, a i meni je prvi put da sam prepustio nekome da ovo radi. Negde se onako nalazimo. Možda to još uvek nije na onom nekom nivou na kom bi oboje želeli, odnosno svo troje koje bi želeli da bude, neminovno da će biti. I ono što planiramo i što imamo stvarno u planu za neki naredni period, što ću možda da otkrijem u narednom vlogu, su stvarno neke stvari koje će biti veoma interesantne za Ogistru i za Basic Supplements. Da ne bi naravno ubio duh sad sa ovim prethodnim delom videoklipa gde sam rekao da će nažalost te cene sirovina da idu gore i pretpostavljam da za vreme dok izađe ovaj video da će mnoge cene na samom sajtu biti drugačije. Htio sam prosto da vam samo objasnim da ćete na ovom kanalu prosto dobijeti tako neke informacije. Znaćete u suštini šta se sve dešava i zašto se to dešava, jer malte ne želim da sve što radimo i na koji način radimo i zašto to radimo, želim da sve to bude transparentno. Sad se trenutno nalazim u Basic podcast studiju, zato je sve malo crno i tamno i želja mi je da barem do kraja godine ovo ponovo aktiviram, jer sve Basic podcast epizode koje su bile savršene, gosti su bili savršeni, teme su bile odlične, pričali smo jako, bilo interesantno, ali hoću ovo ponovo da aktiviram i hoću da aktiviram deo gde ću da pričam i to je možda nešto što hoću sad i da najavim odmah. U nekoj skorijoj budućnosti ono što želim da uradim sa Ogistra YouTube kanalom jeste da želim da obrađujemo teme koje će biti usko vezane za maltene sve sfere fitnessa, od suplementacije, ishrane, dijete, treninga i tako dalje. I želeo bih to da napravim kao neki sistem, ajmo reći, tribina, crtica razgovor, crtica komunikacija i tako dalje, gde ćemo maltene ja i Čale da radimo taj, ajmo reći, neki podcast, gde ću ja biti u ulozi voditelja i kroz mene ćete vi moći da pitate sve neka pitanja koja vas interesuju, a on će na ta pitanja opširno i u globalu da odgovara onako kako bi odgovarao meni, pošto ću i sam da postavim neka pitanja koja me interesuju i kažem opet ne samo vezano za suplemente, već apsolutno za sve. Tako da možemo po temama ili tematski da planiramo neke određene epizode i te epizode da plasiramo na YouTube, odnosno generalno na Ogistru. Tako da ako mi je ta ideja super, evo, pišite mi u komentarima da li mi je to interesantno, pa možemo i to da probamo. Mislim da će to biti jako zanimljivo da se opet i upoznamo i da razmijenimo mišljenje i možda saznate nešto, možda ne bi ni saznali, a da ne platite, ovako ćete dobiti neke besplatne informacije, dobit ćete vrednost. Malo pre sam spomenuo da zato postoji ovaj kanal, dobijat ćete sve informacije na vreme, a jedna od svežih informacija koju ćete dobiti bit će u nastavku ovog videoklipa, tako da morate da ostanete do kraja. Ajmo na trening.
vam pokažem šta se sluša. Znači, old school bodybuilding mix. Znači, bukvalno najlepša era bodybuilding. Vraćamo se polako u ritam ovog snimanja i ovog YouTube-a. Idemo sada natočimo auto, već je 6:30. Da, htio sam da pitam sve. I verovatno će se naći neki ljudi koji se razumeju u automobile i tako dalje. Ja imam neki trip da kad god stajem, minut, 2, 3 pre stajanja ugasim klimu. Da kao pustim da to izbaci iz ventilacije i sistema, jer posle kad upalim manje se osjeća klima. Da li grešim, da li ne znam. I nikad recimo kad upalim auto, nikad ne krećem i ono kao odmah upalim klimu, nego uvek krenem i kao posle 1, 3, 4, 5 minuta možda tek onda upalim. Nemam pojma da li grešim ili ne, ako neko ima neko znanje o tome malo veće, slobodno napiše nešto u komentar ili meni privatno ako ne želi da se eksponira javno. U svakom slučaju, kao što sam rekao, idem da točim auto, idem da ga sredim malo, bacim ga nazad u garažu i onda ću vjerojatno da snimim jedan obrok koji je interesantan i malo ćemo još da popričamo i zatvaramo ovaj videoklip. Polako izlazimo iz nedelje i polako ulazimo u novu radnu nedelju koja će biti kao onaj War Zone u Call of Duty-u, tako da će biti veoma interesantan ovaj vlog broj 4, ali ajde prvo da završimo ovaj bolje. Prijatno veče, može radio. Ipak je mala promjena plana. Nećemo snimiti taj čuveni obrok koji hoću da snimim, a ću snimiti možda nekom od narednih videoklipova, ali danas smo opet na strelištu nedelja i ovdje ćemo, kao što sam rekao, i zatvoriti ovaj videoklip. Snimit ću vam malo kako to izgleda, što imam čast da me trenira jedan pre svega jako drag prijatelj, a onda i jedan ozbiljan poznavalac rukovanja sa ovakvim stvarima. I evo ga narode, video polako privodim u kraju, onako kako smo i počeli. Ja se nadam da vam se ovaj tip kontenta sviđa i nadam se da me čujete. Ukoliko vam se sviđa, palite like, palite subscribe dugme. Slobodno pišite u komentarima šta bi želeli sljedeće da vam snimam. I kao što sam i obećao, imamo jednu interesantnu stvar koja će biti naravno interesantna svima. A radi se o tome da uskoro kreće Basic Week. U teoriji Basic Week je nešto smo planirali unazad par mjeseci sa ciljem da početkom septembra, tačnije od 1. septembra u narednih 7 dana, imate popuste apsolutno na svim sajtovima, apsolutno u svim shopovima, u svim državama. Kogod ima Basic Supplements imat će sniženje. Sniženje nije fiksno, što znači da neće biti fiksni popusti, već će biti fluktuacija popusta od 15% pa na više. To znači da ćete apsolutno na svim mogućim mjestima gdje se nalazi Basic imati priliku da kupite svoj omiljeni proizvod po super cijeni. Prednost svega ovoga je što vi pratite upravo moj kanal i što ovo znate unapred i ovo nigdje neće biti objavljeno osim par dana pre samog Basic Weeka, tako da imate priliku da se pripremite. Još jedna pozitivna stvar svega ovoga je sama činjenica da smo danas dobili dojavu da će 22. augusta biti gotovi i elektroliti. Tako da svi koji pratite ovo, a volite elektrolite, za Basic Week će biti i elektroliti i naravno bit će na popustu, ali to nije sve jer će biti još dodatni neki pokloni koje ćemo dodatno da ubacimo. Tako da evo, kao što sam obećao, na ovom kanalu ćete imati samo benefite, imat ćete stvari koje možete ranije da saznate od svih, imat ćete mnogo stvari koje možete da iskoristite, tako da ako vam se kanal sviđa, ako vam se sviđaju ove informacije, ako vam se sve sviđa, da se ne ponavljam, like, subscribe i vidimo se u nekom od narednih videoklipova. Ćao!